Yuk deh. Oh ini bisa dibuka ya? Kemarin udah dapet kuncinya kan gitu. Ini, yes. There's something over there. Nice. Sabar Pak, thumbnail. Di sini, di sekitar sini. Nah, ini. Ya. Oke, buka. Let's go, sabar. Thumbnail dulu ya kan. Sabar, saya iniin thumbnail Pak. Aduh, panas banget ya. Thumbnail mana? Kemarin udah buat perasaan deh. Oh ini. Ya biasa aja sih thumbnailnya, cuma ya sudahlah. Ya sudah di save. Bentar. Ngapunten Bayu. Wih, gercep sekali Anda. Oh, ini ada, ini kayaknya bisa dilempar kan? Gercep sekali. Aduh, bener-bener. Explore nih tempat baru nih. Halo Om, sekarang Om ya. Sekarang Om ya, konsepnya gitu ya. I have this feeling like something is waiting for us. Jadi langganan sini Sya. What kind of something? I'm not sure. Something powerful. Whatever you feel, boy, we will handle it. We have come this far, yes? Yes, Father. Ya. Iya, doakan saja saya punya banyak waktu biar bisa sering nonton, amin. Dikit lagi ya, nanggung ya 150 ya. Itu lagi agak sibuk ya, nggak apalah, santai aja bro. Kerjaan aja dulu. Ntar dulu deh. Kayaknya mic-nya kurang kenceng ya, suara mic. Aduh sabar. Device, audio device. Mana? Mikrofon. Dah. Tuh. Soalnya lagi agak sibuk. Mana kita? Ke atas. Ya, ada chest di atas. Nggak ada ini ya, rage ya. Bang, boleh minta waktunya bentar, gak mau ngapain emang? Saya kan di sini streaming, agak kemana-mana. Udah macam sales aja. Kak, boleh minta waktunya sebentar? Gak kemana-mana saya. A Valkyrie, impressive. God of War, apa tuh? God of War open world ya? Iya nih. Kalau emang open world, ini mapnya. Ya kayak inilah, kayak apa? Mapnya nggak cuma segini sih, kecil sih mapnya, nggak gede-gede amat. Ya open world, explore. Saya mau isi gamenya, isi game saya. Ntar dulu. Ini kalau aku keluar nih, lihat nih. Nggak bisa Pak, kalau aku keluar nih, set, jadinya apa? Jadinya biru, layarnya biru, tuh, ya kan? Layarnya biru kalau keluar, jadi nggak bisa. Beda kalau pakai PC, ini kan pakai PS streamingnya. Nah ini, weh. Ini ngajar, kaget baru mulai langsung dikasih bos kayak gini loh.
Astaga. Bus, ayo Atreus. Hajar dia. Buset, pencabut nyawa pak. Lihat pak, pakai sambitan ini. Semprot, tah. Gunar. Es lagi, makan nih es. Oh. Itu kayak gitu karena pencet tombol tengah. Iya betul. Sakit. No, mati pak. Astaga, baru mulai loh. Itu padahal udah bagus banget tadi awal-awalnya. Baru mulai udah mati. Astaga. Ayolah, yang bener lah. Ini kayaknya emang harus di heavy attack. Sakit bener. Bisa sakit banget pak, serangannya pak, sumpah. Oh. Sini kamu, semprot. Yes. Yes. Wah, seru banget. Saya harus lanjut kerjaan dulu, jam istirahat udah habis. Oke, siap Mas Bayu. Oh. Find some help nih, help. Awas, nyerang lagi dia. Siap. Aduh, gila. Wah, sakit banget pak, sumpah pak. Ini sih keras banget nih. Bentar. Oh, come on lah. Insya Allah kalau sempat sampai saya balik. Terima kasih Bayu, Mas Bayu. Terima kasih Mas. Terima kasih sudah mampir. Buset, baru mulai dikasih bos kayak gitu. Lah pusing juga saya. Oh no. Oh. Ih. Sakit banget pak, gila inian. Ih, bisa dilawan loh begituan. Salut saya sama Anda. Health, ada health, sabar. Ya, counter, let's go. Ya, walaupun agak berharap ya bisa menang. Kayaknya nggak bisa menang sih kalau lawannya kayak gini. Rada gila juga nih lawannya. Oh, bisa di parry ya ini ya. Abar. Lari dulu. No. Jangan keskun. Oh. Nggak ada ulti lagi. Gila, keras banget dia pak. Oh. Gimana itu? Gila. Aduh. Malah panas banget lagi udaranya. Ayolah, bisa lah yuk. Oh, aduh, kok sakit banget ya? Dia tuh sakit banget pak. Oh, cewek pak suaranya. Ya, mon. Ajar. Oh, nggak bisa sih.
Aduh, nggak bisa tuh kayak gitu tuh. Sabar. Yes, come on. Panah tuh, Atreus. Panah lagi. Oh. Oh no, online lah, masa mati mulu. Terbagus tuh padahal timingnya dari tadi. Sudah mulai tahu gerakannya. Ya itu dia, kayak gitu harus praktek kayaknya parry-nya. Oke, sabar, tunggu. Aduh, telat. Dorong dulu. Oh no. Yes. Ayo lo, sini lo. Ya. Come on. Udah setengah darah dia. Yes. No, nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Kena lu. Nggak mati, nggak ke damage, Pak. Hei. Duh, gila nyicilin dari tadi kagak ini. Yes, come on. Let's go. Panah lagi. Astaga. Dikit lagi itu. Udah bagus banget itu. Nggak boleh nafsu ya kayaknya ya. Terkadang ada bos-bos yang kayak gini. Buset, apa itu combo apa itu? Aduh, salah. Nggak bisa itu bahaya. Wah, itu harus dodge-nya ke kanan kalau kayak gitu. Yes, come on. Udah. Jangan nafsu. Ya, awas. No. Kena. Yes. Ya. Wah, gila apa itu? Ya, come on. Let's go. Ayo. Hajar terus. Kanan. Yes. Pakai ini semprot buat ngejauhin. Udah jauh sendiri sih ya. Tapi ini efektif juga loh buat lawan raja-raja macam. Belum mati. Saya belum mati. Mati udah. Harusnya ambil dua-duanya ya ituan ya. Health-nya. Aduh. Gila. Apa nggak usah dilawan? Kayaknya nggak usah dilawan deh. Tapi gimana caranya?
Atreus, follow me. Sorry, I got distracted. Mana ini nggak bisa dibuka, pintu. Halo? Ini mah harus lawan, Pak. Iya, ini harus ngelawan. Ya udahlah. Oh. Nggak dapat bonus lagi hit. Aduh, salah. Timingnya kurang pas. Ayo, panah Atreus. Oh, gila, ini baru awal loh. Hei, halo. Biar cooldown. Ya. Oh. Ayo lo. Yes. Nah, di sini masih bisa nih. Cuma nanti kalau udah ke akhir-akhir, aduh, udah ribet. Ya. Kanan, yes. Betul. Saya tahu saya gerakannya. Aduh, salah. Ngapain dia? Kanan, ya. Semprot lagi, ya. Oh. Aduh. Ayo, panah Atreus. Kanan. Oh enggak, dia ini ya sambit, pakai sambit. Kirain dia pakai sayap. Ayo, let's go. Yes, counter, let's go. Yes, come on. Ya. Salah. Oh, semprot terus. Ntar lu ada health. Sabar. Yes. Ayo. Yes. Ulti aja lah ya. Udah. Udah, let's go. Masih. Matanya udah ungu, lihat. Matanya udah berubah aja tuh. Nggak sadar saya. Yes. Harus timing ya. Panah terus. Kemana Atreus? Aduh. Help, ambil help. Kanan, ya. Udah semprot, mati. Belum mati. Mati kau. Kok nggak mati? Oh, ini dia. Let's go. Udah. Gila. Udah ya. Berapa menit itu? Gila. You freed me from my corrupted form. You have my eternal gratitude. But my sisters remain trapped as I was.
Take my helm. Find them. Free them. The fate of the Valkyries rests on your shoulders. Oh, Valkyrie. Oke, kita katanya suruh bawa helmnya. Dipakai gitu? Enggak lah, nggak mungkin lah. Masa dipakai? Oh tidak, kirain saya dipakai. The fate of the Valkyries. Sounds pretty important. That's putting it mildly, lad. Legendary reward. A fair question, and yet not one easy Ada quest answer. ya? Beberapa quest tadi. Oh banyak legendary itemnya. Apa ini? Spirit of Fallen. You are avoiding the question ahead. As I said, brother, it's Asgardian complicated. Steel. I don't know why or how they become such wretched creatures. Steel lagi. Perhaps if we can free more of them. You want us to fight more of those things? The fate of the Valkyries, lad. A more worthy endeavor there is not. It will be dangerous. Well, that hasn't stopped you before, eh? That's the spirit. Ini bisa masuk sini nggak? Ini bukan pintu ya? Perasaan ini pintu deh. Kok kelihatannya kayak pintu gitu, pantesan dari tadi. Dah yuk, balik. Kita fast travel aja ke tengah. Mau upgrade X dulu kan, kita belum upgrade kan? Oh ada di sini, berarti kita ke sini dulu ya. Confirm. Ya, masuk. Masuk. I know I've been up in a mountain for a while now, but since when do the dead not stay dead? A little resurrection among friends is one thing. I can hardly complain. But it's as if hell itself is shambling into Midgard. Freya said the world was out of balance. Somebody meddled with forces. Oh, that's plain to see. And Odin is the king of meddlers. But I shudder to think what he did to cause this. Seberapa tinggi kah ini? That'd be playing a dangerous game indeed. Masih terus. Belum jatuh loh ini. Belum jatuh loh. Kapaknya. Belum nyentuh daratan, Pak. Mana pintunya? Oh ini dia. Masuk. Halo bro. Oh bro. Leviathan X. Ini dia. Kapak. Upgrade. Let's go. Yes. And don't be letting that spit fister of a brother of mine lay hands on it again. Armor. Oke, ini boleh. Proudly you some bitch. Equip. Ini ada apa? Resource. Frozen Flame. Killing Mix apa itu? Hex Silver apa? Nggak tahu saya itu buat apaan. Right. Lots Dah. of luck. Let's luck. Oke, let's go, kita ke seberang sana. Ada ini nggak kapal? Kapal ada di sini kan? Ada dong harusnya. Iya kan ada. Ke seberang sana. Yuk. Ooh, Tyr's vault is behind that magical lock. Oh enggak deng, sono kocak, bukan seberang. Ini bukan seberang sono, sini. Nih. The chisel. Mana lagi? Halo Bang, halo Dom Willy. Halo, halo. Nah ini sih. Ya. Buka. Wow. Oh, wow. Can't believe we're setting foot in Tyr's vault. Baca boy. Another one of these. Yo, kamu ngerti nggak? But the middle panel is missing. Oh iya, tengahnya I thought missing ya. Tyr was a god, not a giant. Ah, but he was loved by everyone, including the giants. Other than me, he was the only one they gifted with their special. Ini nih, ininya kosong nih, biasanya ada nih. I wonder if the giants left a triptych about me somewhere.
Rada sadis sih lemparannya. Oke, di sini ada apa? Oh, ini mah keluar. Berarti yang udah bercilik itu depan. Yuk. Baca. Kok bisa baca nggak? Nih. Coba. Go ahead. Actually, come look. Let me show you how to read this. That is not You necessary. taught me so much. Let me teach you something. Oke, kita belajar Atreus. Come on. baca You already bahasa speak ini it. kan. Learning to read won't be that hard. I know how to read, boy. Just not this tongue. You're halfway there already. Okay, so the runes represent a lot of different things. Some gods, some animals. Wait, Some... Oh, am I going too fast? Sorry. not that. You smell something. Apa? Yeah, I do. Smells like Oh, rain? astaga. Thor kah? Oh, yang ini lagi. Alah. Oh, ini. I earned that fucking hammer. But now, everyone's gonna think I only got it because Magni's gone. Be a joke. Bentar. But if I Ini yang kill waktu you, berdua itu kan, no yang one's adek gonna kakak laugh itu. at me. Oh, are you dumb? That your jangan father's dipegang. tune? Or did you get it from your mum? She's stupid and ugly. Oh, no. Oke, kita lepas. Oh, enggak dong, nggak lepas dong. Know anything about my mother? Oh, it's true. But I'm gonna get to know you really well. You're gonna be my new brother. Kok kayak Thor ya? Right after I finish Ini Thor killing bukan you. sih? Oh. Oh, bisa ngamuk juga dia ternyata. Whoops. I think I broke him. Spartan Rage. Bisa keluar juga tuh si ini. Stay back. Ayo maju. Nggak bisa mencet apa ya? Ayo lo, ayo lo. Ayo lo. Si Atreus punya keturunannya Spartan juga nih. Ternyata. This isn't over. Lari lagi. Halo, ya ada Davi. Brother, the boy. Atreus. Halo Dav. Nanti kita nyobain yuk Rec Room. There's no other way. Aku udah download Rec Room soalnya. Baru download semalam. Asfreya, aduh. For help. Padahal kita lagi dicari dewa. Kita dewa-dewa makanya pada datangan ke Midgard gara-gara nyari si Kratos ini. Kemana kita minta tolong kemana? Nanti ya, siap. Nanti aku kan lagi live stream Take juga. the boat. Freya's isn't far. Oke, ya. Kok jadi gelap gini gitu loh. Yuk. Kita ke goa yang di belakang itu kan. Kayaknya. Freya kan di situ. Nah. Witch Cave. Odin's eye is on you, brother. Especially now that you've taken to killing his kin. Iya kan, kita diburu sama si Odin. This is our smartest move. And if anyone can heal him, it's her. What is Makanya happening? yang dewa-dewa dari kemarin tuh pada datang ke bumi kan. Karena ya disuruh Odin. Seperti itu. Dapat perintah dari Odin untuk memburu si Kratos.
Ini dia. Ah enggak, iya di sini selnya. Doknya, Dok. Di sini dong. Ayo. Nah, dah, yuk. Bawa. People come and go. Mukanya kok marah begini? Somebody just salah. called the serpent. Duh. Ini kok begini? Nggak nyampe-nyampe nih, halo? Oh, ini. Itu dia, di atas dia. The fever burns hotter. He is shaking. It's serious. We must hurry. Ada chest tuh di bawah situ. Nanti kita coba buka deh. Oh iya, sealnya ya. Waktu itu ya belum ya. Freya! Open the door! We need your help! Woman, do you hear me? It is urgent! I'm still a god. Go away. The boy Aduh. has fallen ill! Freya! He's ill. Inside. This is no ordinary illness. The boy's true nature, your true nature, fights within him. I did this to him. Will you help me? Of course. There is a rare ingredient found only in Helheim. The keeper that protects the Bridge of the Damned. I need its heart. Hell, The realm of the dead. Do you know it? not this one. It is a land of unyielding cold. Fires cannot burn there, and no magic in all the 9 realms can create a blaze. As for the dead, your frost axe will be useless. You'll need to find something else. Katanya kita suruh nyari hati gitu ya. Berarti si Atreus kita tinggal di sini dong. Last I swore, would stay buried. Who you were before doesn't matter. This boy is not your past, he is your son. And he needs his father. Oke. Katanya kita punya senjata satu lagi. This rune opens the bridge to Helheim. When you are there, do not under any circumstances cross the Bridge of the Damned. There is no road back. Understand? Boy, Himmele. You must hurry. Through my garden there's a path leading to my boat. Take it. Return home. Dig up your past. Do whatever you need to do. Just bring me back the Bridgekeeper's heart. And your son may survive. Oke, kita tinggal berarti kita sendiri dong. Jalan. Oh, sama si Mir ya. Freya. When last we spoke, I was... No. You were right to distrust the word of a god. No need to explain. Not to me, not for them. I will keep him safe. That's a mother's promise. Oke. Kita berarti nyari ke katanya yang sesuatu tempat yang dingin katanya gitu. Helheim. Here we go. Helheim of all places. Ya kan Helheim. You all right, brother? I will do what I Kok must. bagus ini Leave me perahunya. Untung masih ada ini teman ngobrol. Oh. Oh, jalan sendiri.
Nggak perlu dayung, iya penyihir ya, sihir. Betul juga. Asik. Apa yang terjadi? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Oh, binatang. Sesuatu yang buruk akan terjadi sebentar lagi, sepertinya ya. Ya, oh, siapa itu? Kaget gue. Siapa itu? Athena siapa? Oh, Athena yang di ini. Ghost of Spartan. Spartan itu ya. Yang Spartan itu yang patung itu. Ya. Aku ingatin. Saya ingat patung ini. Ya kan? Sip, gak rame WKWK. Ya gimana ya? Udah lama soalnya ada jeda live streamingnya. Kayak jeda seminggu gitu, jadi orang pada ini algoritmanya jadi tidak stabil lagi. Oke, kita pulang tanpa Atreus. Kenapa Athena muncul ya? Kok bisa? Jauh juga nih, halo. Oh, di atas ada apa itu? Ada apa itu di atas? Halo, makhluk. Yes. Cacat tuh. Astaga, udah bagus padahal ada yang nonton 3, 4, 5 biasanya. Ini sekarang tiba-tiba nggak ada. Entah kayak mana lah. Oke, ini dia rumah kita. Sudah sampai, Kratos sudah sampai ini. Yuk. Kok serem amat ini? Oh, easy. Sini lo. Rumah kita jadi penuh beginian loh. Injak, hancur. Ini rumah kita ini, pas banget di sini. Sebelah, cuma masih banyak kericil-kericilan kayak gini nih. Mental kan lu. Ya, gak main FF ya kalau itu. Aduh, gimana pak main FF pak? HP saya panas kalau dipakai live stream. Yes. Ayo. Ini kalau pakai kapak nggak bisa pak, nggak bisa pakai kapak, ini harus pakai tangan. Soalnya mereka es, terbuat dari es, jadi kebal dari es. HP itu kalau dipakai main aja sejam 2 jam tuh panas. Ayo, sini dia kita. Boom, mental kau jauh, hajar, ceng. Pas dia ngegibengnya itu loh, beng, satisfying banget. Mending gue ya santai bro, cuma begituan doang.
santai. Cuma gituan doang. Kait aja enggak kan? Ini dia senjata yang blade itu ya, yang sebelumnya katanya sudah terkubur lama. Mana senjatanya? Oke. Diselipin loh di situ. Belum waktunya. Ya nanti pas ketemu bos susah baru udah kayak tadi di awal-awal, Pak. Di awal-awal masuk langsung ketemu bos coba. Bosnya nggak nanggung-nanggung lagi, dewa bosnya, Valkyrie. Aduh. Mengkilat. Nah iya ini dia blade-nya, blade lama dia yang api. Senjata favorit best of movie aja. Iya ini senjata legend nih, legend banget itu. Oh diperban tuh karena waktu dulu tuh dia iniin ya, apa namanya, rantainya kan digulung di tangannya gitu ya. There's nowhere you can hide, Spartan. Ya, But as much distance between you and the truth as you jadi luka kayaknya. It changes nothing. Gara-gara panas kan Pretend to besinya. be everything you are not. Teacher, husband, Athena diem deh. Udah deh. father. Udah deh diem deh. But there is one unavoidable truth Bapaknya you will dibunuh. never escape. Oh iya ya, yang keluarga yang ngebunuh keluarganya gara-gara ditipu sama dewa siapa? Lupa aku namanya. Always be a monster. Ya saya ingat itu. Yang ngebunuh apa namanya keluarganya kan. Sama kan si Kratos janji bakal apa dulu tuh bakal matuhin perintah si dewa ini gitu. Dewa siapa? Waduh, keren gila, keren Pak, sumpah. Ayo obrak-abrik tah. Makan nih rantai ya. Anda enak saja. Tidak bisa kayak gitu. Hancur deh. Yes. Habis. Oh gila Pak, enak banget ini pakai beginian. Belakang, ya. Walaupun belum sakit ya ini ya, masih lemah banget kayaknya. Lebih sakitan kapak gitu. Ya beginian doang. Ya nggak kena lagi, lu mau kelapaan tong. Dah. Bapaknya dibunuh. Dewana di SCT. Waduh, Dewana di SCT. Saya tidak tahu itu apa. Sinetron kayaknya ya. Take the shortcut back to the Realm Travel Temple, then on to Helheim, yeah? Return, ya udah kita balik. Kita kembali. Oke. Ngelemparnya beda ya sekarang ya. Nggak bisa unlimited. Senjata stack 1 aja udah mantep. Itu Pak. Iya lumayan. Apa namanya, belum dapat skill-skillnya soalnya. Balik kemana sih? Ke atas ya. Oh ini ada, ada fast travel, ada pintu. Oke lah. Yuk gas. Balik kita. Balik kemana dong? What you gonna do now? Sini, ya udah.
ke tengah aja deh, biar gampang kalau misinya kemana gitu. Get inside. Well, I'm pretty sure you weren't talking to me back there. You'd like to get off your chest, brother. Wah, keren sih. I can assure you I'm unsurpassed in keeping confidences. Well, you know where to find me. And for the record, I don't really guess. Jangan tahu dah lah. Oh iya, karena panas ininya, besinya. Syam. Janganlah ya, jangan loncat. Oh, bisa dituker. Oh, bisa dua dong. Oh, nggak bisa pakai dua senjata. Oke. Oke, oh, yang ini panah kiri, ini panah kanan. Oke. Oke, dah. Masuk. Hey, you reek of foreign magic. Sweet Nana's nethers. What are those? I've never seen the like. Iyalah, saya dari Sparta. Anda kan cuma percaya mitologi Nordik. Sparta nih, Kratos. I know from quality. And them special. Hey, where's the little turd? Oh iya, aku juga baru ingat kenapa kulitnya Kratos putih kayak gini. Karena waktu itu kan kena abu mayatnya keluarganya kan. Mayat keluarga dibakar, habis itu kena abunya nggak sih? Ya nggak bisa lah, tangan cuma dua Pak. Iya, betul. Tangan cuma dua. Say, what can I do to help? I can do things. When I should tag along? No. Your work here is enough. All right. So where are you off to in such a hurry? The realm of the dead. Helheim? Shit, this is serious. Blade of Chaos. Oh iya, Blade of Chaos namanya. Enchantment. Aduh, buset. Vitality 6, cooldown 6, runic, luck. Ini bagus nih. Borella cooldown 2000 doang. Terus Symbol of Menace, beli 2500 doang. Kagak so tahu bah, sumpah. Enggak, sumpah apa namanya? Ada teorinya kayak gitu, Pak. Saya pernah denger. Makanya saya nanya, itu bener apa kagak? Makanya saya nanya, itu bener gak sih? Karena saya tidak tahu. Gitu. Ya, kita ke Helheim sendiri. Batunya. Oke, Bifrost. Ini dia, Helheim di mana? Hukum Om. Hukum Om. Vanaheim, Jotunheim, Alfheim, Helheim. Ini dia. Katanya tempatnya dingin banget, katanya si Freya. Oke, itu dia. Bekerja kah Bifrostnya? Gila, anaknya dibunuh ya. Saya apa namanya? Cuma main satu seri God of War doang, yang Ghost of Sparta doang itu. Sama yang ini udah, yang lain kagak. Lo. Oh. Batunya terbang, Pak. Batu mana yang bisa terbang? Ini dia, Helheim. Here we go. Brok.
Oh iya, Brok mah tetap di sini ya. Yang beda tuh depan ini. Aduh, lihat, udah beku pak. Lihat, ini udah beku. Berarti di luar dingin banget dong logikanya. Ininya aja udah beku, dinding dalamnya. Tuh lihat apinya loh. Gimana luar? Kan, lihat. Anda tidak kedinginan, Kratos. Is this the bridge Freya spoke of? No, we're still on the realm travel bridge. We're after the bridge. Ada yang jalan-jalan tuh. Halo. Oke, bekerja ya. Work ya. Oh. Dikasih mukul, ngelunjak lu. Abis lu. Yes. Ini gimana ngapain ini? Oke, ada combo kayak gitu ya. Bantu gunting kertas bisa terbang. Benar-benar. Buka. The chest. Apa ini? Light runic attack. Equip lah, jelas. Udah pakai aja. Orang kagak ada lagi. Armor, ada yang baru kah? Oh enggak. Oh skill, kita belum nambahin skill. Skill yang ini aja. Lagi kepake kan yang ini. Melee combat. Enggak. Elemental combat. Oke. Kayaknya ini aja deh, ini dulu deh. Ini ya. Dah. Oh, ini ambil. Dah. Oraurus ambil. Ambil, dah. Oke, ada skill baru ya. Ini bisa dibakar. Bakar lagi. Oh no. Yang bener dong. Gini aja main. Ngapain susah-susah? Oh. Rada ini ya, rada sadis ya. Ini apa lagi zombie-zombie? Kok mirip zombie mereka? Rata bos, rata. Ya. X silver 3.000. Oh no. Waduh banyak amat itu. Halo. Belakang. Masih hidup loh ternyata. Ini mah asal pencet aja. Orang muter-muter kok dia. Only the newly dead should be here. There's too many. Serem amat itu. The gate must be closed, and if the gate's closed, then it's true. Hell's full up. Without the Valkyrie to sort and kill them, hell is overwhelmed. Lah. Ngambil satu itu. Ini ngapain pak? Ini ngapain dah? Mas Jono, ini ngapain dah ceritanya? Mereka nih. Blocked. Now what? Tuh, mereka ngapain jalan ke sono? Ini ada jalan sih sebenarnya. Kemana kita? Kita kemana dong? Bisa ditarik kah? Nggak bisa diapa-apain pak. Nggak guna itu. Oh ini.
Iya, maksudnya mereka ngapain di sini? Jalan kemana dia? Skip aja. Oke. Di bawah ada something kah? Enggak. Yuk. Kayaknya udah mau tamat ya? Kayaknya ini ya. Udah dapat beginian nih. Oh. Oke. 2 orang. Halo, Mas. Rusak. Habis lu ya. Jiwanya apa tuh? Jiwanya kena mental, takut sama si botak. Ada aja teori kayak gitu. Ada ya teori kayak gitu ya. Mantap, dapet chest. Ayan. Ini bisa kesini? Oh, nggak bisa. Kayaknya kita harus naik. Naik. When we killed the Reavers near my home, they came here. How did they return so quickly? Time doesn't move the same between all realms, especially where the spirit world is concerned. Like the light of Alfheim? The opposite, in fact. The Lake of Souls feels faster than Alfheim time, but Hell is much slower than Midgard. Sorry, I'm sure that's confusing. If we will be back to my son all the sooner, that is good. Ah, aren't you a quick study? Itu bisa diiniin kah? Oh iya kan. Oh, kaget. Aja. Ngelempar aja bisa-bisanya lu. Bisa ngelempar doang lu, sini lu. Ya, mati kan lu. Langsung mantep deh. Naik ke atas. Oh, naik ke atas. Oke, coba. Oh, ada chest, Pak, ada chest. Gimana ini cara ngambil chestnya? Oh, dari sebelah sana. Belum jatuh. Nah, ini. Nah. Udah enak kan kalau gitu dapat chest. Nah. Tadi mana Pak? Kan saya dari atas ini. Ini kan, naik sini kan. Tadi kan saya turun dari sini. Baik lagi ntar. Nah, ini dia. Oh. Apa itu? Orang. Kena gebuk. R3 finish. Come on. Mati dia. Oh no. Ada yang ngelempar. Mbak, lo nggak gitu kan? Chris mana Pak? Oh ini naik sini. Oh no. Valhalla is part of Asgard. Only the worthy dead go there. The warriors who die in glorious combat. Hell is for those who die in dishonor. Criminals. Kalau gak naik skip tuh. Dead of disease, mishap, chest. Oh, chest. Udah kan tadi udah ambil. Never too late to go out fighting, I suppose. Keris, makanya saya bingung keris apaan ya.
Ternyata chest. Nih. Udah nggak apa, satu chest doang mah. Nggak ngaruh banyak. Chest udah kuat. Killing the bridgekeeper helped the dead leave Midgard. I don't expect it will. But I don't suppose it will make things any worse either. Naik There'll be lagi. one less obstacle for the living to reach the inner sanctum of Helheim. But who'd be mad enough to go there? Oke, kesini ada sesuatu itu. Aduh, ini harus pakai panahnya Atreus nih. Udah pusing aing, lanjut aja. Saya mau cepet tamat lah ini. Biar cepet tamat. Kalau nggak tamat ntar gak lanjut. The Bridge of the Damned. And there's the keeper, making sure the dead are really dead. What is that he holds? A powerful source of magical energy, the very Bridge. power of Oh, Helheim itself. the- But what you want is his heart. Just take it. Start some Defeat the trouble. bridge You can do keeper. that, right? Oh ini, ini. Halo. Selamat siang. Ngamuk dia tiba-tiba. Oh, ada dua kah? Oh enggak, dikunci pintunya. Biar kita nggak bisa kabur kemana-mana ya. Masih lama WKWK, iya makanya biar cepet tamat pak. Bisa ngilang-ngilang gitu dia. Kayak mana hitnya? Astaga. Hei. Aduh, kena lagi. Ngajar. Oke, mana dia sana? Easy peasy nih mah beginian. Ayolah, bisa. Nah, astaga, kena. Yuk, gas. Mana lagi? Belakang. Oh no. Oh. Heavy, come on. Heavy attack. Yes. Ada chest tuh situ. Apain cowok itu, ada zombie-zombinya. Aduh ya ampun. Zombinya juga ngeselin lagi dah. Astaga. Ngapain dia? Ya was, hati-hati. No. Yang bapak-bapaknya harus kita serang juga nih kayaknya. Awas. Bener-bener susah banget. Masalahnya senjata saya nggak sakit, Pak. Belakang. Ya. Go, yes, come on. Ya. Mana dia? Kanan. Astaga, tiba-tiba kelempar begituan.
No, belakang, awas. Oh, apa itu? Oh, Tambah health yuk. Bakar ini, udah bakar dia. Awas meledak gituannya, blip-blipnya. Tidak kena. Oh, dari kanan tidak kena. Gas. Nanggung, awas. Meledak. Oh. Apain dia? Awas meledak begitu-begituannya. Mana dia? Gila, tiba-tiba di belakang gitu. Keren juga lo gue liat. Kok darahnya nggak ngurang lagi? Yalah, come on. Oh, bisa. Itu udah bisa tuh. Udah. Langsung sana. Ya, dah. Kelar. Colok. Now the heart, brother. You'll have to get your hands dirty. Ya, kita black. Badannya. Itu yang anu ya. Yang gede ya? Apa monster ini? Oh, enggak deh yang gede deh. Enggak deh, monster yang ini. Kedua. Oke. Aduh. Aduh. Kok turu kan mati, gimana Anda? Kan monsternya udah mati. Untung nggak dikasih unjuk. Jadi hatinya. Jantung atau hati itu? Kayaknya jantungnya deh. Mohon maaf, halo, itu yang kayak burung itu di belakang siapa ya? Oke, we go home. I have the heart. I need nothing more. You're set. Better not to linger here, though, eh? Kratos. Zeus. Zeus? My father. Your father was Zeus? Well, that explains a lot. What is that place? Never go there. Understand? Oke. Lagi dibuat rendang mantep tuh ya. Dibuat tongseng kayaknya lebih mantep. That is not possible. It's just an illusion. Hell's known for torturing its inhabitants with their own past. We should focus on getting back to your son. Zeus, Pak. Kok saya pengen ke sana ya? Tapi belum bisa ya. Dia tadi muncul dari sana kan? Sudahlah. Belum bisa kayaknya. Yuk. Kita pulang. Sini kita. Zeus. Kratos. He's supposed to be here.
Jangan, nggak bisa ya, nggak bisa Real memang quick, dari game. give me your blades. Why? Yeah, I said I'd help you and I aim to. Come on. My equipment's in Midgard. Be right back. You don't suppose he nicked those, do you? There. Now they're ready for the winds of hell. Just target this magical glowy bit here with your blades and throw. Taruh. Apa ini? Mau ngapain? Oh, ada powernya gitu ya buat buka pintu ya. Oke. Kayak transfer kekuatan. Oke, ini udah buka. Bukanya ujung-ujungnya buka apa? Buka manual. Capital transfer. Oke. Dari mana transfernya? Oh ini, oke, dari sini. Sini. Ya, gitu, oke. Paham. Abis. Say. Mana lagi? Kita butuh di sana, oke. Ambil dari sini. Jret. Taruh sono. Jret. Yes. Oh. Ini kayaknya ada yang hidup ya. Di antara mereka. Allahu Akbar. Habis sih. Agak. Ini gak usah semantap deh. Ya belakang kena serepet. Ujungnya pakai skill juga. Ya, udah selesai. Easy peasy, lemon squeezy. Pak. Assalamualaikum. Sorry brother, I'm still stuck on what I heard back there. Zeus was your father? Not now. We should focus on getting out of hell. Oh iya, Kratos tuh anaknya Zeus ya berarti ya. Contemplate that little nugget in silence then. Kunci. Butuh ini. Harus 2. Itu naon? Oh ini. Halo Bang, halo Mas Dava. Udah lama tidak datang seperti ini. Terakhir minggu lalu ya. Wah gila, ini sih keren banget Pak. Horor sekali ini. Oh jangkauannya tuh pendek banget. Horor banget sih, ada kayak ada orang-orang yang jalan kayak gitu. Dari mana dan mau kemana? Oke, kita dapat power itu dari mana? Buat ini nih. Kuncinya dari mana? Ya udah nggak usah lah ya. Males juga saya. Lama nggak lihat live abang lagi ya. Saya kan baru live kemarin. 2 hari yang lalu mulai lagi. Baru pulang soalnya. Jadi makan soto. Ya mas, gua putin soto. Saya lapar jadinya. Padahal udah makan siang. Oh. Makan siang pakai ikan. Out dulu ya bang. Oke Dava, terima kasih mas. Muncul tiba-tiba burung-burung kakak tua. Dapat ini lumayan hack silver kayaknya. Nggak bisa diambil. Baru gitu.
Sini lu. Makan tuh ya. Dah. Nanti malam saya live e-football kali ya. E-football atau FIFA ya mendingan ya. E-football aja deh kayaknya. Kayaknya e-football audiensnya lebih banyak. Lalu Pamo e-football. Pamo e-football. Oke, ini dia Bifrost, kita balik ke Atreus. We shouldn't delay, brother. It's straight back to Midgard with that heart. Terserah Anda. FIFA-nya udah FIFA 22 nih. G3. Oh, Midgard. Finally understand. Apa itu? Dangling from the hip of the bloody ghost of Sparta. Ghost of Sparta. Oh, don't mistake me, brother. From what I heard, Oh, Ghost of Sparta itu si Kratos ini. I knew you hate gods, but you really can't stay away from them, can you? You must say nothing to the boy. He must never know. Bollocks, brother. Respectful bollocks. Oh, si anaknya nggak tahu ya. Dia anaknya si Zeus. I get it. You hate the gods, all gods. It's no accident that includes yourself, and it includes your boy. Ini lagi muter ya. He feels that. You can't help what he is. You can't begin to help it because you haven't even told him. It's all connected, man. You will tell him nothing. Very well. Nah, ini jalannya kemana, halo? Oh, ini ya ampun. Dari tadi nungguin. Jalannya kemana? Ya udah, saya e-football deh. Push ini nge-push division rival lagi. Kayaknya FIFA 22 udah rada basi, Pak. Di Indonesia ya. We use that. I know you do. So I took a few cuts from them Blade winds of hell and Palmer. made it so it ain't just one way. Now you can use it to travel to and from. If I didn't break it. Then we can take it to Freya. There's an idea, brother. Ini keras boleh. Boleh deh. Equip. Deadly Grips of Protection. Ya elah, kagak guna dong. Udah, cukup. Ada yang, oh ini ada apa ini? Nah, udah upgrade aja deh, kagak tahu saya apaan ini. Upgrade precision apa itu? Dah, terima kasih bro. Saya lanjut dulu. Loh, kok masih kekunci? Oh iya. Pakai ini lupa. Shortcut ya. Oke. Kita tujuannya ke situ, berarti sini. Yuk. Gas. Aduh. Oke. Balik lagi kah ke rumah atau langsung ke si tempatnya Freya? Ghost of Sparta. Pintunya nggak muncul-muncul, Pak. Hei, pintu mana, hei? Kayak harus nunggu dulu gitu loh. Ah, ini dia. Well, this isn't right. But close enough. He did say there were kinks. We must hurry. Bentar lo, bentar. Menarik. Ayo cepat, 5 detik. Buka. Apa yang terjadi? Nggak ada.
Ada yang terjadi sih. Ya udahlah. Kayaknya itu buat nyimpen doang deh. Harus dilanjutin lagi kemana itu? Ayo. Halo. Atreus. You have it. Yes. Dimasak. Buset, masak hati. Buat ini kayaknya apa namanya? Jeroan. Jeroan mah kayak lidah gitu ya, bukan hati ya. Oh, sate. Hati-hati. Tapi sate nggak dicemplungin ke wadah kayak gitu, dibakar kan kalau sate. Ini diapain tadi? Direbus kali. Help me prop him up. Help me. Did I tell you that I have a son too? Anjing tiduran aing iya kan, bosen kan. Coba kalau saya main e-football. Aduh. Anda ngebaca terus. Kalau saya main e-football, mampus ke bantai. I knew right then I would do anything to protect him. Kalau ini kan nggak ada teriak-teriak, nggak ada mukul-mukul meja kan, masih aman ini game. Selalu ada jalan keluar. Kalau itu, kalau PES e-football, I let my needs, my fears, come before what he needed, and I couldn't see his resentment until it was too late. Gak tidur gue sampai semalam sampai jam. Sumpah Pak, bener Pak, saya jam 2 baru tidur. Sumpah, semalam juga nggak bisa tidur. Semalam jam 2 baru tidur. Itu pun dipaksain tidur. Nggak tahu kenapa deh. It is a curse. The boy has been cursed. Padahal mau udah tidurin, nggak bisa tidur aja gitu. Kayak nggak mau tidur, belum mau tidur. Mohon maaf, 5.58 jam 6 dong. Tidur. Gak bisa tidur gue jam 5.58. Jam 6 pagi dong, Enggak, saya ngebacanya tuh masih jam 5. Jam 5-an baru tidur. Ini jam 6 pagi. Ada aja. Ya. Oh, kirain ngapain. Oke, kita bersahabat dengan dewa. Freya, I will not forget this. The sickness. Jendela. Your father did the heavy lifting. You should stay, recover. You have done enough. You know my door is always open to you. Tar dulu deh. Pas tadi kan gini. Tadi kan pas apa namanya? You figured that out, dude. Sorry. Guess we're going. Pas si Kratos minta tolong, ya kan? Minta tolong, ketok-ketok di sini, nggak dibukain sama si dewa ini nih, sama si Freya. Cuma pas si Kratos ngomong si Atreusnya sakit, langsung dibukain sama dia. Apa yang si Freya pengen dari Atreus? Kayaknya ini anak spesial banget, ya nggak sih? Pas kita ngetok-ngetok tadi kan, ngetok-ngetok, ngetok-ngetok, belum bilang nih, cuma bilang butuh pertolongan doang, nggak dibukain, ya kan? Tapi pas kita bilang si Atreus sakit, langsung dibukain sama dia. Gimana tuh? Gimana itu konsepnya tuh? Berarti ada sesuatu dong. Ya dong, ada sesuatu dong. Atreus dibutuhkan dong sama si Freya ini dong. Lah, kapalnya di mana Pak? Kagak ada airnya.
Ya coy, maghrib sampai jam 6 kurang nggak tidur gua. Jam 1 baru jam 1 baru aja bangun. Ya ampun. Oh ini lift ya, lupa saya. Naik lift, ayo. Lah, Atreus mana? Oh ini. Halo Atreus, kita perang lagi loh. Ya, tracing. Terus. Tuh. 2. Oke, ini dia. Bukankah? Oh, bukan. Bawah lagi. Ya. Airnya lagi datar. Lagi dangkal banget loh ini loh. Airnya. Ah, see? The boat washed ashore. Someone did call a serpent earlier. Loh. Perahunya mana? Lah kok di situ perahunya? Nope, still kinked. Lah kok perahunya di sini? Get in. I will pull. Kenapa perahunya di sini? Ada yang mindahin? Oh, you not better. I guess. I know you overheard my talk with Freya. You think you understand, but you do not. Why do you say nothing? Apakah dihipnotis sama si Freya? Dibumbu-bumbui dengan mantra pikirannya si Atreus? I know I was never what you wanted. But after all this, I thought maybe things were different. You do not know everything, boy. No. But at least I know the truth now. Oh, udah tahu dong. Si Kratos anaknya Zeus dikasih tahu sama si Freya. I'm a god, boy. From another land far from here. When I came to these shores, I chose to live as a man. But the truth is, I was born a god. And so were you. Oh, si Atreus juga dewa, Pak. Ternyata. Boy, oh iya, nurun ya. Have you nothing to say? Aduh, kok bahaya. Feeling saya nggak enak. Bisa berubah jadi hewan. No, I do not think so. Kenapa pertanyaannya kayak gitu? Apakah aku bisa berubah menjadi hewan? Mother knew? She was a god too? No. She was mortal, but she knew my true nature. I'm a god. I am a god. Why did you wait so long to tell me? I had hoped to spare you. Being a god, it can be a lifetime of anguish and tragedy. That is the curse. What sorts of things can I do? Waduh, nge-lag. Fly? Nge-lag. Turn invisible? Kenapa tuh? Kok bisa nge-lag? Feel like a god? I don't feel like a god. I do not know the reach of your godhood. But over time, you will learn. Oke. Apakah Atreus bakal jadi dewa pemanah? You sure I can't turn into a wolf? Dewa pemanah apaan? Siapa namanya dewa pemanah? Is this why I hear voices sometimes? Are you sure you've never heard any? Not as you do. That's no surprise. Every god is unique. So, maybe I won't get strong like father. Oh, ini kita ke yang tadi ya, yang ada pasir mangkoknya di tengah itu. Yang tadi kita diserang. Extraordinary for one so young. Time alone will tell what else you'll become capable of. Apa itu, Pak? Gambar orang. Gambar orang kuning dan hijau. Me too, apparently. I do. I wonder who else knew What I about. want to do. Freya for sure.
Brok and Sindri? They do not need to know. Baldur! Does he know? Is that why he's after us? Baldur? Do you know him from before? The day of your mother's funeral was the first I ever saw Baldur. That Oh, is the truth. Hey, Oh, Baldur tuh yang itu yang waktu nyerang kita pertama kali. We're gone. We can do whatever we want, right? What do you really feel like doing? I will show you. Paling minim anaknya ular. Aduh. Let's try this again without interruptions. Oh, di bawah, kocak kan, vault di bawah. Tadi, maaf Atreus ya. Saya belum makan. Ayo baca. Here we go again. Here we go again. Semoga nggak ada yang nyerang ya. Tiba-tiba tadi ada yang nyerang. Death itself I swallow, to spring forth life tomorrow. Oh, I like that one. I wonder if I wrote it. Kayak puitis gitu ya, quotes gitu ya, kata-katanya. Terus seperti yang gue bilang, hantam tuh Baldur. Iya, ternyata apa namanya, Earth. Swallows death, brings forth life. Baldur. Go. Ayo. Earth. I wish I'd known I was a god in Alfheim. I wouldn't have felt so bad about killing so many elves. Well, I'm not sure that's the lesson. Oh, berarti kita bisa pakai kapak kita lagi ya. No, I get it now. By the way, kita belum ngejelajahin si ini loh di belum ngejelajahin Helheim kita. Are we just leaving that there? I mean, just knowing we're gods makes me feel so much stronger. You feel a little too good right now. With power comes a big choice, lad. You can either serve yourself. Logikanya kan ini jauh kan ke sono, ternyata mentok gitu. Baldur siapa, Pak? Itu yang nyerang ini. Apa namanya, yang nyerang Kratos di awal-awal. Anda belum ada ya waktu saya main God of War awal-awal ya. Anda masuk di tengah-tengah. Lupa. Waktu di awal-awal kan ada pas waktu ibunya mati, ibunya si Atreus ini mati, ada yang nyerang kita. Kenapa si Baldur itu bisa nyerang kita? Karena shield yang dibuat sama ibunya si Atreus itu bolong. Kenapa bisa bolong? Gara-gara kita tebang satu pohon yang ada tanda telapak tangannya, jadi bolong. Yang saya pahami seperti itu. Nggak tahu gimana maksud gamenya. By the way, so whatever happened to Tyr? Odin came to regard him as a threat to his rule. Oh, ini ada ininya, Pak. Ada kisah-kisahnya. Ini dia. Ini Thor. You think Tyr was helping the giants? I do. He felt responsible for the suffering visited upon them by Odin. Sebenarnya penting, cuma ya. Udah nyampe kita. Yuk. Ulang dari awal. Waduh, buset deh. Ulang dari awal. Where is this black? No, I've never been in here. The stone. That has to be it. Oh, raksasa, tempat raksasa ya. Tyrion itu raksasa bukan sih? Black apa tadi namanya? Naturally. Kayak ininya Doctor Strange, Time Stone-nya. Didn't think it would be that easy. No. I was kind of hoping though. So what now? Oh enggak, kirain saya hidup begituan. Kadang suka hidup soalnya. But where do you think the winds are? The winds of what? Oh, we forgot to mention that. When you were sick, we went to Helheim to get your cure. You did?
Terrible experience, by the by. Your dad Apa picked ini? up a new trick, though, with a little help from Brock. Brock was there too? But... We'll get back to this later. Belum ada clue. Matiinnya dari mana ya? Matiin apa namanya beginiannya nih, bulat-bulatnya. Masa itu ambil lumayan, buset. Si Kratos mah dewa apa? Kagak butuh dia mas-masan. Lah kalau kita mah di serobot itu mah dirauk semuanya sampai kok kantong lah, sampai nggak muat kalau kita jadi Kratos. Masalahnya dia dewa. Lu gak butuh ya? Gue butuh lah, gila. Emas nggak, kalau dikasih emas ya kenapa nolak? Gitu aja. Kalau perhiasan ya bisa dijual aja. Kalau logam mulia buat investasi. Gitu. You know, for someone so loved, Tyr sure was paranoid. Thanks to Odin, with good reason. Ya udah, itu ambil lumayan. Kagak bisa diambil, Pak. Kagak ada tombolnya. Diinin kok. Gimana cara matiinnya, Oh, itu ada pintu. Oke. We can't leave here without the Black Rune. Come on, we can do this. Black Rune. Tapi the problem, mana ini? Gimana caranya? Kayaknya bakal ada musuh deh. Ada begini-beginian nih. Oke. Terus mana? Masya Allah, masih di situ dia. Kayaknya kita harus ngambil sesuatu. Dari mana gitu masih? Used to have one of Owen back in the day. You should take it, boy. Kita harus nyari ijo-ijo tuh, ijo-ijo buat ini nih, buat beginian. Gimana ya ijo-ijo? Ijo-ijo. Ah, ini kah? Bukan. Oh iya, benar ini nih. Ambil. Yes, bawa. Berdekat. Ya, dah. Nah. Dicincin. Oh no. After the about this. Aduh, kecincang dah gua kalau begini. Boy. Hi. Alah. Hi. Yang ini gimana hal? Oh, pakai ini. Hi. Ayo, Atreus. Oh, Atreus nggak ikut ya? Ya udah. Lah, dari situ enak banget nyempil. Harta semua, gila. Kita kaya. Look at that. Tapi nggak mungkin diambil, Pak. Wake up.
Wok. Botol. Cat umum. Jangan diminum. Halo? Apa nih tuh? Lah aja ambil. Ya Pak, saya pengen ngambil, cuma kan nggak bisa. Pengen saya ambil, kalau ada di depan mata juga ambil segenggam, masuk gitu kantong. Sparta, Ghost of Sparta, masa lalunya Kratos. Aduh, ceritanya complicated banget, Pak. Push, ya, ya ampun. Enough distraction. Do I forget why we are here? Ayo lo. Ya, naik, angkat. Monster. Sudah capek main beginian ya, lu lagi ngajak ribut. Yes, thank you. Yes. Yes, ayo. Aduh, ada yang apa pakai lah. Kuat juga nih lawan-lawan di sini. Awas. Ayo, sini lo. Maneh, jangan. Woi, belakang. Aduh, internetnya, Pak. Woi. Kena lagi. Aja. Gila banyak amat, Udah apa udah banyak amat ini. Kena senyoran. Belagu sih lo. Say. Gila. Ambil lagi tuh hijau-hijau yang di cincin. Iya. Ini kemana dulu kita? Kesini ya? Nggak bukan kesini. Ini sini. Oh enggak, bukan yang ini. Kayaknya yang satu lagi. Ya ini. Oke. Siap-siap, tunggu hijau-hijaunya muter ke sini. Mana hijau-hijaunya? Itu dia di atas. Lagi lebih dekat. Ayo, ambil. Stands to reason the second ring should be like the first. Just need to capture the wings. Iya, sabar. Nih. 1 2 3 go. Ayo. Deketan. Ya ilah, ada begituan. Dah. Abis lu ya. Jangan banget dia begituan. Kayak dialangin. Ambil aja sih yang hijau-hijau. Iya udah. Oh, ada something di kanan. I don't care if it hurts me or not. I want to learn. Just because you hate being a god doesn't mean I have to. Anda bisa panah, Atreus? Tidak. Ya udah. Alright. Here we go again. I know. Go. I can't watch, brother. Ada begituan. Sabar. Seal. Yes.
Entah di mana chestnya saya tidak tahu ya. Bekuin ya. Ih, ayo cepetan. Oh, mati dong, kocak. Telat bacanya iya. Kayaknya yang harus diberhentiin tuh yang kedua deh. Yang harus diberhentiin. Yang kedua harus diberhentiin. Sepertinya. Look, I just want to know the truth from now on, okay? I don't care if it hurts me or not. I want to learn. Just because you hate being a god doesn't mean I have to. Oh, itu yang tadi. Yang kedua. Kayaknya yang kedua harus dibekuin. Yang kedua bisa dibekuin nggak itu? Oh, nggak bisa deh. I can't watch, brother. Good luck. Nggak bisa dibekuin pak yang kedua. Ini kan gede. Bisa naik? Nggak bisa. Tuh si Atreus mah enak, bisa ngerangkak kayak gitu lah. Saya gimana? Nggak bisa, sabar. Nah ini kan begini ya kan. Oh kanan, ada jalan di kanan. Oke. Sip. Oke. Tinggal lurus ya. Tinggal lurus habis itu ke kanan. Mon. Yes, dah. Selesai. Oke, buka dulu pintunya. Oh, baca dulu ini. That's right. The bringers of day and night. Tuh, dia tadi lewat sini loh si Atreus loh. Kayaknya bakal ada musuh lagi nih. Pas saya buka pintu. Halo, musuh-musuh. Mana? Oh enggak ada ding, enggak ada musuh. Alhamdulillah. Lah ini kok nggak ada beginiannya? Lah kok nggak ada begitu-begituannya? Diem dia. So tahu ya gimana pak, namanya prediksi ya. Apakah kita harus lari? Enggak loh. Dari mana ininya pak? Kagak ada cincin-cincinnya itu loh. Tuh, lihat dah, kosong. Oh ini tengahnya masih ada. Yang cincin tengah. Tapi gimana cara ngambilnya ya? Oh dari sini ya. Yang tengah masih ada ini. Tuh. Yang paling dalam. How. Tidak nyampe. Oh dari atas. Oke dari atas. Dari atas. Lupa saya. Yang cincinnya, oh yang kecil itu loh. Yang kecil. Dari atas coba. Oh kan, bener kan dari atas kan. Oh enggak, mereka api jadi kita pakai es. Tahu. Kan ada musuh kan, bener kan? Nightmare, mati. Nggak mati loh ini loh, nyamuk-nyamuk ini loh. Ini harus dari atas. Sebentar, pintunya di mana? Pintunya di mana? Dan turunnya lewat mana? Halo. Turun dan pintunya lewat mana? Coba ya. Ini cuma 10 detik doang nih soalnya. Tuh, cuma 10 detik. Emang bisa?
Emang nyampe? Kayaknya nggak nyampe deh. Tuh kan nggak nyampe, Pak. Kan di atas WKWK. Enggak, pintunya kan di bawah ini. Nih di sini. Tuh. Oh, kayaknya kita harus buka pintu yang ini dulu deh. Iya, pintu atasnya kayaknya harus dibuka. Bentar. Di atas ada pintu lagi tuh. Kayaknya. Aduh, panas banget gila. Berapa derajat ini? Padahal mendung. Nah, ini kan tadi saya ngeliat ada ruangan mana tadi. Mana tadi kocak? Sebelah sana. Nah, ini kan ada ruangan nih, sini nih. Nih, sini kan ada ruangan nih. Nah, pertanyaannya gimana cara ngebukanya? Apakah itu kita lempar? Ada itu. Mas tahu nggak Mas gimana Mas caranya Mas? Mas Jono. Aku diam bah. Gimana Pak ini? Bingung. Aduh, malah panas banget lagi udaranya. Bentar lu, bentar Pak. Bentar. Saya nyari tutorial, guide. Taruh sabar. Saya mencari ini tutorial di YouTube. Sabar Pak. Wait. Ini mana sih yang bikin tutorial? Cepat lah, cepat dikit. Cuma jalan-jalan aja dia. Udah tahu orang lagi live stream. Ayo, jangan jalan-jalan aja, Mas. Nah, itu yang kecil, ya kan? Set, ngambil dia. Alah, begonya aku. Ternyata caranya, oh iya ya, kenapa nggak dari tadi kepikiran?
Nih, gini. Oi, kemana ini kok ngamuk? Aduh, ya ampun. Nih, gini caranya, Pak. Begonya aku. Kenapa nggak kepikiran dari tadi? Gini, set. Taruh di bawah. Iya, kayak gitu, betul. Clever. Cat. Harus cari YouTube dulu coba. Kenapa nggak kepikiran gitu dengan otak? otak. Benar-benar. Otak. Lalu Pak, udah aku bilang di atas. Ya saya bingung Pak, atas. Kirain saya ruangan itu, pintu yang itu bisa dipakai. Yuk. Up there. The rune stuff. It's lower. Itu dia. Rune. Oh, yeah. What's going on? What's going on? Father! Itunya dari Freya tuh. I'm fine. How do we get you out? Pull chains on the wall. What? Apa namanya, mantranya dari Freya kayak waktu itu kan di awal-awal. Focus. You can do this. Please hurry. I don't know yet if I can drown. Okay, think. Hot's the silver one. He hunts the moon. Skull's gold and he chases the sun. For Ragnarok to happen, they have to eat them. These are out of order. Good boy. So the moon goes on the left, sun on the right. With Midgard in the middle, well, which bar do I pull? Oh, kita tenggelam. Oh. Atreus. Welcome the Silver Wolf. It's the moon. Middle, quickly. Can I get them in order? Moon left, sun right. Middle bar. Oh, come on, ayolah. Bodoh sekali, aku tidak mengerti ini apa. Sun on the right. Midgard in the middle. Sun on the right, oke. Oh, The left. I'm gonna die. The right. Moon, Midgard, sun. Moon, Midgard, sun. Moon, Midgard, sun. Moon, Midgard, sun. Left, boy. Yang tengah aturan. Aduh, kayak apa? Udah terang, udah tenggelam. Middle. Tenggelam sudah. Udah tenggelam. Udah tenggelam. Middle bar. Udah tenggelam. Udah ini kita doang udah. Tenggelam saya, Pak. The right, boy. Middle bar. Gimana sih ini? Sumpah gak ngerti gue. Ya mati udah. Middle. Quick. Father, no! Mati. No, get up! Udah mati. Udah tenggelam, udah bapak lu mati, udah. Udah tenggelam. Kenapa bukan dia yang kerja gitu loh. When the silver wolf eats the moon, ntar lu. The golden wolf eats the sun. Ntar lu, and Midgard apa tar lu Pak. Moon left, sun right. And Midgard is caught between. Ini sun kayaknya harus dibawa ke kanan. Ntar lu. Oke, berarti yang tengah harus dibawa ke kiri. Bulannya harus dibawa ke kiri. Aduh, PA banget. Nggak bisa. Ntar lu yang kanan dulu. Midgard, sun. Moon, Midgard, sun. Left, boy. Moon, Midgard, sun kan? Iya kan? Berarti bulannya harus di kiri dong. Logikanya. Logika pintarnya. Nah, ya ini bener nih. Midgard. Berarti sunnya yang di kanan. How? Switch. Ini udah kelar. Harusnya kelar. Udah. Ini udah. Udah nih. Ayo.
Astaga, kok gitu? Father, no! Gitu sih anjir. Mana itu? Father, no! Father no, ya udah, mau gimana lagi? Coba. Ntar lu, coba saya berpikir ya, coba berpikir dulu ya, berpikir dulu. Gelap ah. Aduh. Oke nih, lihat ya. Welcome the Silver Wolf. It's the moon, ya kan? The Golden Wolf is Midgard. Midgard tuh yang ini dong, ya kan? Moon left, sun right. Iya berarti Midgard yang ini. Midgard di middle. Yang kanan. Coba. Enggak gitu. Oke, yang tengah berarti. Ya kan? Bulan dulu dong. Ya kan? Bulan dulu. Set. Gitu, ya kan? Habis itu yang ini tengah. Tuh, ya kan? Kayak gitu kan? Der. Nah, ini diganjel dulu. Tengahnya. Oh. I don't know what to do. Nah. Itu dong, jangan kelewat kayak gitu. Oh, ini harus diganjel. Harus ganjel. Ayo mau tenggelam. Udah mau tenggelam. Udah kan? Pinter nggak gua? Enggak kan? Nggak lihat YouTube, santai aja, santai. Oh no, iya. Oh, mati dong. Boy, you have to stop that chain. I do not know. Diapain kayak ganjel kayak gitu? Boy. Panik anjir. Iya kan? Cepetan deh. Apain aja deh. Oh. Pisaunya dimasukin tuh. Ih, pala botaknya. Copot harusnya jatuh. Logikanya kalau copot jatuh. Bukan naik. Lah, udah. Kirain saya. Bener. Gila. Ayo lo. Aduh, benar-benar. Black Rune. Let's go see what Tyr's got for us. No, Ray's protection ring. It rubbed off. There it is. We've got it. Dia. Black Rune. Oh, ini ditusuk pakai pisau. Oh iya. Pisaunya udah nggak ada ya? Ya. Loh, kok ada? Apa itu lihat tutorial? Tidak, saya tidak. Emang awalnya udah paham, awalnya memang sudah paham. Cuma apa namanya? Cuma memang manajemen waktunya yang masih berantakan tadi. Gila. Today is today. So I'm a man now, like you. No. We are not men. We are more than that. The responsibility is far greater. Oh iya, diingetin lagi, kita itu dewa, kayak gitu. I will be better. I will be better. Power of this weapon, any weapon. Lain kali jangan lihat tutor, kagak pak, sumpah pak. Dari mana? By this, by the discipline, the self-control of the one who wields it. That is where the true strength of a warrior lies. You must never forget that. Understood. Good then.
busuk. Ya. Itu dia batu hitam. Blank. Hah? Oh, no. Kok sama si Atreus jadi berfungsi? Tadi masih kerak. Oh, apa itu? Did you see it? Yes. Are you certain? I got it. Trust me. Wonder. Aim for the face. Ya, buset. Baru mulai. Ah, lemah gini. Oh, ada dua, lihat. 2 biji. Main berdua lu ye, main koyok lu ye, benar-benar lu ye. Banci. Saya ngalahin yang ininya dulu deh. Oh no. Belakang, awas. Panah. Awas. Yang api dulu. Jangan yang ono. Api. Wait. Kok darah dia nambah ya? Oh. Kena blind. Malah gua ini. Darah dia tuh nambah. Wah. Mati sekali nggak apa-apa kali ya, mati sekali, ya kan? Oh, harus dua-duanya Pak. Sabar, nyari health dulu. Sabar Mas, nyari health. Oh, ini dia healthnya. Iya, awas. Oke, berarti harus dua-duanya di hit barengan, pakai senjata yang berbeda. Nanti darahnya bakal sama. Oh, blind. Apaan cowok kata easy itu? Kalau satu easy Pak, ini 2, lihatlah. Tadi kan cuma 1 kan awalnya. Astaga. Ya. Kekuatan angin. Wah, mati kau. Alah, kalau 1 easy, kalau begini doang lah. Apa ini? Receh. Nah kan, saya sudah terlalu overpower Pak. Tuh kan. Easy itu sampai easy ya. Chaos Flame bisa di-upgrade berarti ininya. Apa? Heavy runic attack. Ini kita blade kita bisa di-upgrade. Ada elemental combat. Beli. Gopek doang. Gak usah pelit-pelit lah. Shield. Oh, rage combat. Pusat 3.000 kagak jadi dah. Ini apa nih? Oke. Saya beli ini. Ada 48.000. Shield combat. Nah, kapak. Apa ini? Ini apa? Kayaknya ini dulu deh. Kayak ini deh. Jangan deh ini deh. Jangan deh ini deh. Dah. Dianya lu sumpah tadi panik giliran udah menang, PD-nya gila sih. Ya gitulah. Wooden blade cooldown. Nah ini aja lah.
panah Atreus. Yang damage-nya gede lah, ini aja lah. Sandball back up. Mana kita? Exit. Ya udah exit yuk. Ada chat. Terima kasih. Yes, thank you. Yes, thank you. Ya, dah yuk keluar. Lo. Udah nge-frame gitu. Udah panik tadi pas nge-frame. Takutnya PS-nya meleduk. Please jangan ada gangguan lagi, udah ya. Please, sudah. We're so close to the end. Sit. Apa itu? Botol? Lemnian wine. Gua out dulu ya, oke mas. Saya juga mudahan, udah capek. Ntar lanjut malam main e-football. To a journey's end. Wah, saya di raid lagi. Village saya, mantap. Nggak pernah nyerang. Saya nggak pernah nyerang, Pak. Jarang banget nyerang. Cuma upgrade doang. Soalnya pertama kalau nyerang kan dapat trade kan. Terus apa namanya? Dapat trade lagi. Dapat barang-barang berharga. Terus shield berkurang, takutnya di raid balik sama musuh. Ya. Dari buset, putih kali. Father, why did you leave your home and come here? Does it have to do with the other gods there? It's just you hate the gods so much. But Tyr proves that gods can be good. And you're good. You only killed those deserving, right? Iya, kenapa ya si Kratos benci? Oh, karena dihianatin ya. Oh iya, yang waktu itu dihianatin. Aduh. Yang waktu itu dihianatin sama si yang nyuruh Kratos itu siapa sih? Kratosnya level berapa? Baru level 4 kalau nggak salah. Ini baru main, bro. Baru main, Mas. Dodi Saroni. Coba ya lihat dulu ya. Kayaknya tadi level 4 deh. Apa level 5? Level 4 kayaknya. Ih, enggak. Oh ya, masih level 4, Pak. Masih level 4. Ini apa? Defense cooldown. Kayaknya lebih penting defense gak sih daripada cooldown? Cooldown buat apaan juga? Skill kadang gak kepake, lupa pakai skill. Dah, kita save abis itu ntar lanjut malam aja ya. Malam saya main e-football. E-football 2022. Mas Dodi jangan lupa di ini Mas, subscribe. Ya kan. Biar cepet naik YouTube-nya. Dikit lagi udah mau 150 soalnya. No, I may have kept your secret too long, but now you will keep our secret. Bentar deh. Jauh gak sih? Oh my god, jauh Pak.
Jauh ngap. Kayaknya kita akhiri dulu nggak sih sampai di sini. Nanti besok kita lanjut lagi Kratos. Ntar malam bakal ada e-football. Oke, sip. Sudah. Capek banget soalnya. Panas, gila. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih banyak yang sudah like, yang sudah nemenin dari awal. Terima kasih banyak. Sia. Anjir, sia. Keren amat. Closingnya, opening kagak bisa loh.